ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر تاريخ السلام عليكم اليبدو ميرس بدل كل فجر تاريخ مثل سلاغ برنامج كايكو اد مثل سلاغ ميهار اورغون من جنس تمدا سليمان عليه السلام واهكي ايكو برنامج كوريا غستباني الشيخ عبد الجميل الشيخ ابراهيم احمد هذا ابن عباس ವಿದಾಳುವಿ ಹಮ ಕಶ್ವರುಂ ಇದ್ರೀಸ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಜಮಾನುಗ ಉಡ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ನುಬಾ ಅಮತಂ ಉಫುಲ್ಲೆವೆ ಇರುಗ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ದನ್ನವಾ ಕಮ್ಗ ಇಬರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಬಿಮ್ಗಾ ಖಲೀಫಾಯಂ ಕಮ್ಗ ಲೆಬುಮ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರವಿ ಇನ್ಸಾನು ಇಬರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಉರೆದೆನಿಯೆ ಆದ ಏಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮಲಾಯಿಕತುನ್ನ ವಹಿ ಕುರವಿ ತಿಯಬಾ ಮಿಹುಂ ವೆಸ್ ಎಫದೆಂ ಬಿಮ್ಗಾ ಉಮ ಬಿಮ್ಗಾ ಲವ್ವಂ ಹೆಜ್ಜೆ ದೆನ್ ಮಲಾಯಿಕತುನ್ ದೆನ್ನೆವಿ ತಿಮಮ್ಮೆ ತಿಯಫದ ಕಂಕಮು ದುರುವೆಗೆಂ ವಮೆ ಇಬರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಉರೆದೆ ಬಯಕಮ್ಗ ತಿಮಮ್ಮೆ ನುವಮೆ den Allah Taala wahi kuravi tiyabami hunge teren de malaikataku khiyar kurashe den e de malaikatun kamuga bimuga levuman ebami hun khiyar kuri haruta marut mi de malaikatun naki malaikatun kure solih de farakamga ilmerin faha kure den Allah e de faratuga shahwat terikan levvi mi insanu kibaga Allah lavwa fawa sifay adi efahu bima e de malaikatun funuvi adi mang Allah e de bekalun amur kurevi mistakunge meduga haqqa hukum kurevuma adi Allah shirku kurum mun ekkibawuma goalevuma ede bekalunna mang Allah nahi kurevi mang Allah shirku kurum adi haqqa kanula mihum merun haram kurevi adi zine kurum haram kurevi hame faden rabo heduma eg maneki mastuwata keti beenu kurum wes haram kurevi ede bekalunna duwaluge wagutuga ede bekalun mistakunge meduga adul insafa egwa gotu matin hukum kurawa haddawani reganduge wagutuga Allah hazrata ebekalun ufullawa kama riwayatuga menani dem mihe mikan ovwa mi debekalunge ariha faris karage riti anhenaku akama miwani den ekamge sababu e debekalunge meduga fituna verikamen ufedigen diye adi efahuga mi debekalun e anhenage lobiga budan alukan kuran feshikama wani den efahu Allahuge udutakan erumuge kuladanakan e malaikatuna libada nugannawa kama mi wani ek माने कि ए उसूल तका खिलाफेगें दाम फशीमा हिसाबुं अल्लाह के अम्र फुला खिलाफेगें ए अन्नम वा कमिं आइये दें इद्रिस अलैहिस्सलाम गरिह मिदेबेकलुं वडागें एकम गे शफाअतिरवे देव्वातो देन्ने विकम मेवनी दें एकलेक फान एकम गे एबा मिहुन्न देव्वेवि देगोते ए देगोतुं करे कोम्मेस एगोते खियार करवाशे दें मिबेकलुं खियार करवी कों गोतेत्तो एहुमट्टका देगोतु गे वाहक मि सवाल करवनी එහිඳුග ඉද්‍රීස්ගේ ෆාන් විදාළුවා කමවන්නේ ඒ දුනියේගේ අසාබේ නුවත ආඛිරතුගේ අසාබේ දුනියේගේ අසාබේ නුවත ආඛිරතුගේ අසාබේ මී දේ අසාබුන් කර කොම්මෙසෙන් අසාබේ මානේ කි දුනිය මතීග එකම්ගේ උගෝබයි ලිබිගතු නුවත ආඛිරතුන් උගෝබයි ලිබිගතුම ඉක්තියාර කරම දුකොල්ලවි දෙන් මිමිහු මී දෙබේකලු මී ඛියාර කරවි දුනියේගේ අසාබ හගීගතුගේ දුනියේගේ අසාබ නුවත දුනියේගේ මිලිබේ ලිබිගතුන් ඉන්සානුන mi nukule de kam mi ginafar ekam filan duwan ei mihum kori matiga libe badunamattaka ehim miga mi alwana fennani ehen gote duniyege azab mi debe kanu khiyar kurvi em meha hisabu sure mi debe kanu wani babil geteriya gellifaye mikam migota qiyamata hame wes demigen daane miwahaktan al imam qurtubi ena tafsiruga suratul baqara ge sateka devana ayatuge tafsiruga mi usulun liwafave de mikamuga algon menna mi fahaga wani sulaiman alayhi salam ge zamanuga shaytanun sihur unganna den ulefa wakan ehin ibaratun algon bunakam wejje Allah taala de malakum fonuwa sihur bawale vekaman e buna bunun ei ma rangalu wahake kamaka algon menna ka nufene ei makaru hedun evves halega malaikatun kibaga huregen wane sife gotuge nuwane mihemve mi de ibarata meduga ecche bunakama muslim ilmere nafaha kurveni ei oyegen wane kamen nuwane ehemwima mi at-tabari vidalwani Allah tabarak wa taala ede malaikatun sihru unganna devvi adam ge daringe terega fituna ekkamuga ekam wumashe
එහෙම්වෙ ආදම්ගේ දරින් එබෑ මිහුන්ගේ ගාතම් මිකන් උංගන මීහක වතුවෙජ්ජියා ඒගේ ගෙල්ලුමේ එදෙබේ කලුන් හාමකොත් දෙවවාෆවනි ඒයි වර බොඩු ගෙල්ලුන් හොරිකමක එහෙවීම එක නොකුරාෂ කුරිම සරවණ මෙන්ගේ වාහකයාගොස් ඒ වර බොඩ ඉෂාර කරෙෆාන ඒ දෙ මලායිකතුන් මීස්තකුන්න වර බොඩ මේ නසේහ දෙවවා ඉෂා දෙවවා හෙද්දවියේ ඒගවා ගෙල්ලුන්ත ඒකු ෆෑදායෙන් නුවේ ඒ ෆිතුනේකේ විදාළුවේ දෙවියේ අල්ලාහ් තාලා දෙ මලකුන් ෆොනුවාගෙන් මී මග්ෆුරදේ මෞගෙල්ලේ ෆද අමලෙන් ඉන්සාන්නන් උගන්නවා දෙවවාෆේ නෝන්නානේ එකලාංගේ කී එෆද කන්දත කුන් සිෆලි බොඩිගෙන් වානේ ෆරාතේ නෝනේ ei algon men qabul korenje haqiqatike adi algon men sifa koreveni ekalaange amuru korevi sihuru nattalevu mashe sihuruge hori gellum bayan koddevu mashe sihuraki insanun e evvis faada nukura manfai nen echekkan nasihata irshada ekige bayan koddevu mashe mi de malakum fonuvi miwahata algon kurime se sharik koren ade sihuruga makara khiyanata ambinna firim wakkuruma mi dogu buhtantaka mikhala kandatan ekuleveti ekankamu මීස්තකුන් සලාමෙක් කුරුමෂේ ඉර්ෂාද් දේෆාවනි දෙවනකමකි මලායකතුන්නකි හගේගතුග කුත්තකු සලාම විෆා බයිකේ එහෙම වීම එෆද කුෂෙන් නුකුරානේ එබෑ මිහුන් අල්ලාහ් තාලා එංගෙවි කොම්මේ අමුරක කියමන් තෙරිවේ ඒ එංගෙවි කොම්මේ කමේ එගොතුගා ෆොරිහමේ කුරමුන් ගෙන්දානේ ආදි කීරත් කුරානුගේ සීගායෙන් අලගොන් මෙන්න එකම් වර රංගල දේහවේ අල්ලාහ් වහී කරවා ෆොන්නනි ලා යසූන අල්ලාහ් මා අමරහම් ඒ Allahu eba mihuna amru kore evvis kamaka malaikatun uredigene nudane wayafaluna ma yu'marun Allah amru kore vikomme kame egotuga furihame qur'ane mi suratu tahrim ge hawana ayatuge bay den oti haruta marutuge wahakei muslimunge buddhiya kulelam bayfahara mi ishare kureve mi wahagataka guligen haruta marutuge wahake mi ishare kureveni malaikatunki Allah ge amru fula khilafa bay nune anibba fahara mikan nafi kureveni haruta marutu wahaka tereen lafa e miwahatuga hagegatuga hamajihum nete mi budan alukan kura mihunge khiyaluka hala khiyalake e miha ena budan alukan kurar enage khiyalta binafu hunani hagegatuga batilu kandattake gamacha e me batilu kandatuga evskala hame buddhiya gule kame nonnane ade timmana kamaki tawratuga waridwe faenne yahudin sulaiman alayhi salam mi alayhi salam adimaya e buna bununtawge wahaka hagegatuga nuwata Sulaiman alayhi salam kafareke buni bunun ei hagegatuga tawratuga komme waridefo egen buna bunum men nune adi ebame ekale fana iman nuwakama ves tawrataku hagegatuga asfe nuwe ei tawrata kiyevure kurigecche den algon men mefenani emihun goggota liegen ule tawratu ega komme fada wahake ves ovedan ekamaku tawratuga wani ebame hun Allah subhanahu wa ta'ala imami wani ekalefana guli lam hifa kamuga bayan ko difa adi imami Sulaiman alayhi salam matveri daraja maqam difa kama emihu mihar leengule tawratu ge sebori ay tawratu ga wani Allah ta'ala Sulaiman ge fana hikmata mativeri gottaka ginaguna darusta unganna devvikam ga ehenkam tafatu rasas kalunge usutan ekalek fanuge ವಾಹಕಯಾಗ ತಿರಿಯಗ ಆದೆ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನುಗ ಹಿಕ್ಮೆಂಗ್ ಅಡು ಹುಮುಗ ವಾಹಕ ಎಬ್ ಆದೆ ಸುಲೈಮಾನ್ ಫಾನುಗ ಅರಿಹಂ ಏಕೇಕೆ ರಸಸ್ಕಲಂ ವಡಾಂಡವಾಗೆಂ ಎ ಹಿಕ್ಮೆ ಅಡು ಎಸ್ವಿಕಮ ವೆಸ್ ತವರಾತುಗ ಎಬ್ಹುರಿ ಬಯಾಮೆ ಫಮಿ ಎಮಿಹುಂ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಲೀಫಾ ಹುರಿ ಎಚ್ಚಿಹಿಗ ವೆಸ್ ಮಿ ಸುಲೈಮಾನ್ ಗ ಫಾನ ದೀಫಾವಾ ದರಜಾ ಮಕಾಮ್ ಮಿಫದ ಅನೆ ಕುಬ್ಬಾಕಿ ಆದೆ ಮಲಕುಂ ಫಾಳುವಿ ಬಾಬಿಲುಂ ಕಮಂ ಎಬುನಾ ಬುನು ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಹಮ ಯಕೀನುಂ ವೆಸ್ ಸುನ್ನವಾನಿ ಊರ್ಶಲೀಮ್ಗ nuwata sham karage baitul maqdis ga mitaga mihevum mihi koraveni babilaki e urshalime e irauge rashe babilaki ehme mikhala dogu khiyalta e bahure mi wahakage tere wadda oluwa masuni kofa mi duniyega fennan hori hagegette ves mi mihunge faittawuga mi mihun amille oluwa ekulawala fawa goittan ehme mikhala hagegette mihin hurima algon mi wahakata tebefuna hame dannawala hitum mi wahak dannawali Sheikh Abdul Aziz Al-Ustaz Musa Anwar अरे al-Baqara सूरतुगे सते के देवनायतुगे बैकम गवा फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिहि मी बैग माने अगुण बलालायर मी बैग माने की फह मीहा ये मीहा गब मीहा आ देमे दुरुको बकी कुराने गई इद मलाइकतुंगे किबंग एमी हुंगे उरुने अबी सुफियान तल्हा बिन नाफि गफरातुन अदि जाबिर अब्दुल्लाह की रसूल अकरम वकरबाफे की रसूल हदीस कुरवी ಶೈತಾನ ಏನಾಗ ತಖದು ಫೆನುಗ ಬಹಟ್ಟಫಾವೆ ಎಫಹು ಏನಾಗ ಬ್ಯಾವರಿನ್ ದುನಿಯೆ ಕಂಕೋತಕ ಮಿಸ್ತಕು ಮಗ್ಫ್ರೆದ್ ಮಫೊನ್ವೆ ಏನಾಗ ಮಜ್ಲಿಸ್ಗ ಎಮ್ಮೆ ಗಾಯ ಮೀಹಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಫಿತ್ನೆ ಉಫೆದ್ದಿ ಮೀಹಾ ಎಶಾನು ಎ ಶೈತಾನುಗೆ ತೆರೆ ಮೀಹಕ ಆಸ್ಫಾ
බුනේ එමිහ කොමියක සෙමිහ කුරි කමා බෙහෙකතුම් වාහදක මුන්දේ එකතුම් එකතරේ මීහ කොයස්ස බුන්නේ තිමන්න දිම ෆිරින්ගේ මෙදුගා එක කොනෙක බස්වාස් දී ඕනීමේ ගොස් එමෙ ෆංගොස් එමිහුන් එක කොනෙක කා මෙදු හිතුගා හසදවරිය දෙමිහුන් එක කොනෙක මද රුලෙරකම් උෆෙදි දෙබෑමි දෙමිහුන් එක කොනෙක වකම දාන තිමන්න දෙමිහුන්න නැසේ හෙද්දී එදමිහුන්ගේ මෙදුගා මග්ෆුර දෙමු කන්දත කුරීමේ එමෙ ෆංග දෙමිහුන් එක කොනෙක කා වකෙගෙන් දිගේ එහිඳුගා ෂයිතානා බුනානේ khale emme rangalo mihaki emme rangalo kame kuri mihaki kiyafa enega magamu hawal qur'an kama emberin bayan korba fani mi tafsir al azim ga bayan korba fawa bahak takotere bahak agon midanna wali ademi abimiha ya eneg firimiha wakiwa kantata ka unam bala lairo mige waragina sabtaken ebohuri adi khasakotegga mi bayfahara dimawa man kame misalaka bayfahara amimihaage sifa huturubun nuwata eenaage khulgi sifa nuwata khalgi sifa mifade kanata sabum adi hama miyaeku shaytana asa eenaage hituga mi amimiha bore rangalu anghenege wahakatan eena kiyadi eenaame dekandata ka shawgori kurwa mikandata sabun firimiha hituga amiha mi hasadori kaman nuwata rulure kaman nuwata nafratu fedi mikandata dimawa sabe ade mikama ishara kura Allah subhanahu wa ta'ala ade agunu kuri mi buni wahaka ebbe salega mi wahaka ki mi emiha jehe ko medwarani ko me ebbe salega shaytana ge sabakunu may Allah subhanahu wa ta'ala ekam irada kura bima agunu minna ko me kan istimawani kuri ge program ko agunu denne karne ge te berfunna hagigatu ga mifade kantata dimawani emihunge agida balikash imankam balikash mihunashe ade me miyatu may Allah subhanahu wa ta'ala hikro bafati wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah maane ki ebbes halega shaytanunna mistakunna mi kamaka udagutake nuwata gellume dinmaki kodana kamen nune ehnes ei may Allah subhanahu wa ta'ala ekam irada kurum menuwiye miyatu ge tafsiruga al hasan al basri vidala fati mi may Allah subhanahu wa ta'ala ena ekama kastu kuruma egotan ene ekanda meduri koddebani hagigatuga ewagataki ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ميتوك تفسيرك إمري ما يكربافني يضرهم في دينهم مانك إنك الدنيا متي كس إنك اللي هو كندتك أدي بس حالك إنك فادا هو كمان نونه إن أونه كندتك مانك سيهورك مكندتك الدنيا متي كس أدي آخرة كس إنك بس كاله مانفاء كودنبي إتش نونه كندتك الشيخ إبراهيم محمد أدي يهودين كتريجا سيهور أي ورا كوريسور وين إتش غوتوغا أتي sihur warabboda danna baykamuga yahudin wefawani Musa alayhi salam ekaleek faanuge darifaskolge yahudinna bayan koddevvi sihur werinna kaamiyabe nuwanekamga algon mi program ge tereen lafa sihur werinna jadal kurama Musa alayhi salam kurevvi kantata algon men waani bayan koddifa ei hagegatu goves sihuruga oi masata bodukama bani israelunge tere ekam feturifa wale bodukamu sihuruge gotun emihunna jadal kurme Allah subhanahu wa ta'ala kurimati kurevvis ennamis yahudin naki hagegatuga duniyega sihuruge kantata emme boda qabul kogen tibi sihuru hedumang emme bodan iswegen ulunu farak adi ekamga ade sihuru hedumuga yahudin kure ginabayaku mashghulwe ulekamawe adi emihun nan handanetigen die Musa gfana devvi talim nuwata Musa gfana daskoddevi usulta Musa gfana bayan koddevi hagegata den mi hagegata mikankan netigen diumafahu den ai Sulaiman alayhi salam ge nabikam ge zaman nuwata ehen ibaratukum algon mi tibefuna dannawakam vejjiya ei algon mihar mi wahadakum mida Sulaiman alayhi salam ge zamanu ge wahaka algon mihar bayan korum midani mi wahakatawge zamana mi ei eruga yahudinnaki hagegatuga furihamaya Sulaiman ge faanaki Allahu ge nabiyeke bunuma dekolu hadamunda be gotuga mi feneni emiyunge fettawge salgon skurin algon men kurin ishare kurin mekama be gotu den emihun boda borawani Sulaiman alayhi salam aki Allah raskan devvi matiwe rasaskalon kore raskaleke ehwima Sulaiman ge faanuge zamanuga yahudin mi fashani sihuru ungene den kurin algon men ishare kuri gota mi shaytanu ei insin terenkama vis jinning terenkama vis emihun ekiyawa ule faadu etaketi madum ungenem feshi adi ei hage gatuga e takecheki Allahuge hududuge terem berufawa taketi kamga vis ego migoy belumen neti emihun diyai
e kiyamun e ituru kuramu ehem wumuge sababun hagegatuga sihuruge wattarutaka foitta ituru wegen dia den mi buneveni shaytanunge kibainne yahudinge ahbarun sihuruge gawaytaka kantatta furihamen ungenigen diyei den mi kantattawuge sababun emihunna mi dogu khiyaltaka wahumta hagegatuga emihunge tere feturen mi boda faaluwegen diyei den miyakiga emihun dogu hada bune mi ulani Sulaiman alayhi salam jinnin kiyamanteri korevi adi duni sufa sufi kiyamanteri korevi Sulaiman alayhi salam va kiyaman korwa fawani ei ekalek faana engi wadannawa sihurutakegge sababunne adi insanum wes kiyaman korwa fawani ei ekalek faana engi wadannawa fawa sihuregge sababunne em e sihuruge asastaka echeti wani fottawga levi rakka kuroefe e mi zamana hamevs timam balani echi kiyeveto e zamanuge Sulaiman alayhi salam fahoges emihun dei echeti kiyewa mase korumunne mi gotashe emihunge khiyaltaka wahakatan huri ehmim eiye emihunge qawmiyetuge sirre gotuga forwa rakka koggen ungeni hadamunda eche gotuga mikantatan oti balafe den emihun mi bunani e malaikatuna de malakunna babilga e de malakunna mi baawalevi sihuru ei hagegatuga mi Sulaiman faana ekam warutawegen diyeye emima mi wahakataka guligen mi kurin algon ishare kuri gotan Allah sharaw kurviye sihuruge kantatta hagegataki Allah ekahalakame sharaw nokorawan Allahuge deenuga Allahuge da'watuga goaleveni heu kantattaka adi mi stakunna gellum wafada kantattakun duruwegen dima mi stakunna ekamuge sababun gelluma hala kurmatiwa huriha kamakun durwegen tibiman Allahuge da'watuga goaleveni Allahuge deenuge asasus binafoti egotuge matiga ehmima yahudin adi mi wahagatuga midakka khiyali wahataki hagegatuga qabul kurwen wahatakennu ade mitaga mi wahakataka guluyan algonu handan kuran eba kirt qur'anuga surat al imranuga Allah wahi kura basful Allah wahi kura fonani inna ad-dina 'inda Allah al-islam hamakashwarun Allah ga hazratuga deenaki islam deene ehmima mi usul algon men qabul kuran jehne mi deenaki mistakunna emme kamuda emme kamiyab deen gotuga wani adi Allah wahi kura fonani wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan islam deen fiwa ehin deen khiyar ko fimiha فهو في الآخرة من الخاسرين آخر الدهون أميها واني جلني مغفردي هلاك وفا ميهون جترين إم أرغن من مي واهك دكار وسنجه نقطة الله شروعا ودينك إسلام دين دينوغا ميستكونن إفس جلو من هوري كمين الله شروع كروا في نوى أي الله رسوا دين كما واتي دينوغا ميستكونن إفس جلو من إكلانge همانو وافي نواني يهودين رواية توغا حقيقة خلاف ورد ديغو واهكتا algon men bayan kuri de malaikatun ge mi fonuvuma guligen bayan kofa hore mifad evwahake ki malaikatun insanunge sulukan inkar kurun mihme man Allah irada kurvi kobmes de malaikataku mikamga imtihan kurevuma ei insana kibaga man Allah levevi shahwetterikan levevuma fahoga kama mimihunge wahakatawga bayan kofa horani den furutamudu baddaluwi riti anhenegge wahaka eyanhem mihage namaka zahura ki awahaka waran awaha mi de malakun magu olwali wahaka adi eya vidigen bodeti faafatakan aragen kamga den faafusseuma dua kurikamga adi algon kurin isharik kurim mi e de malakun duniyege oguba beenu wegen diyekama ege natija gotun babilge gadimi hisabegga mimihun elifa nota mi de malaikatun mi tibego vejje elifa onna gotaka tibego vejje mi israilin ufaddafa riwayate gota bay muarrikhum mi riwaya fa kurani emihunge allahul qadim go miwahakata eba bayan ko fa hore kurime sargon ishare kurin hagegatuga mufassirun ikhtilaf ve mi wahakata bayan kurmugas adi bayin ilmen riwa kurawani mi de malakum fonuvi e zamana ki hagegatuga sihurwerikamge kanta war bodu zamanekama waatiye mikamge teren lafa nabikamge dogu dawaves mihun kuram feshima miistakunge islahattaka masakke kura bayge gotuga Allah taala de malakun mi duniya fonuviye ei miistakunna sihuraki mu'jizaye nunkama ei mulin tafatu dekantakkan hamakoddi ega huri
awlun ta faalukon anga dinu mashe mi de malakum fonuwi mi de malaikatun mistakunna inzaru devvi adi mi de malaikatun medveri kuranwa engevi sihuru daskoggen sihura hangurama nukurevene kamga nune sihuru daskogge nune sihura hangurama nukurevene bay befulum vidalwani ekamme sagegatuga mi de malaikatun inzar devana sehe devvi mikankan daskurumuge kurin mikamaki bodu fitna veri kamekamga kirit qur'anuge wahaka bayan korwa fonnani innama nahnu fitnatun fala takfur mi wahakatan ehmim ei kufru veri kamekamga bayan kofomyoti ehm kufru veri nuwashe ade sihuru beenun kogge mistakunna gellundi hedumaki efada viano dakameke mi adwes bay mufassirun vidalu fawe ede malaikatu mistakunna sihuruge watarutan unganna devvikamga ei jinni shaytonunge sihura korimatilumatta ke ekankan mi unganna devvi den duniye hagegataka algonu men balala ruga hagegatuga yahudinnaki sihura ege usultawge macca etan eta fotel lefawa bay mibami sihuruge mi fannu denegati gadimi misruge mihunge gatun kama wani buneveni hagegatuga haikal suleimane kiya mihun mi dawa kura echege mi rakka kurumu gudusga evlunu ulumge terega gudusge terega haikal forwaf vairuga etaga mi sihuruge chi forwaf wakamekam hagegataki haikalaki mi wa echenu mihunge khiyali wahake mi hagegata balafiya em haikal fundu mitaga ulunu qabilata kan ekitana vissi vihali wegen die khasako bay mihun bani israelungu terem bay mihun ekitandana gose emihunge faratum mikantata duniye kan koltaka fiturigen die sihuruge foitta war ginakama ve mifada mashhur effotaki mi nabatinge atuga gengunun foitta gadimi misruge mihun tarjama kofa hore fotemi ege bay foita mi babilga wes beenu korikama ve adi ashurunga foita gos mige wahakatan himeni fawe den mige tereng emme muhim effote gotuga mi as-suhuful kawakib as-sabakiya fote faha koraveni den komme gotik ga namme sage gatuga mi wahakata ki algon min miya be gotum wahadaka kolunlaka okkala wahakenu algon mi wahataka meduga mi ama aliyalwali hage gatuga mige nurakkaterikam bodukama mige evves faden hagegatuga insana nukurakama mikam getere wade mi ule ulumuge tereng algon min kufruge maga diunnu goten hagegatuga korimati nuwakama ilmeringe fatwa tawga eha boda baru ala ewaha dakka fati adi mikanka migotuga kura mihunge namadu qabul nukorevekama emihunaki miha boda harankam getere wanna baykama ilmerin waha dakwa adi rasulage sunnatun hadis bas fulum mikama mi ali alwala fati mikankan hama algon menge mujtamaaga mihunna wes engem beenum waniti algon miwaka ishare kolli al ustaz Musa Anwar ade demek ibrahim go wahakaga me sihuruge medu islam din deke go komme soraka bayan ko debafi ge hukuma agunen balala ilmering meduga sihuredum sihuru angunuma adu ungana dinma med ikhtilaf fe difabe jumhur ilmeri midalwani ahlus sunna mi bas himene gota unganuma ungana dinma ki kandargen haram kamekkama ibnu qudama midalwani sihuru unganuma ungana dinma ki haram kama ilmering meduga bas kal ikhtilaf nete emiha sihuru unganani egen amalu kuran kamuga wa nama ene ki kafireke al-imam shafi vidale fawe sihuru genne miheka bunewune khale daskure sihuru sifakod deshe ena sifakodin kandatoga terega kufrirwa kahala misalaka babil ga halwerin hedikale sihuru ira handa taritaka gurban ko etakatige in madada ehiterekan edena mene ki kafireke abu hayyan vidale fani ma allah fiwa him farate matwerikun faratakum madada ehiterekan edena ma ene ki kafireke ibn hajar dalafa kufrirwa fade ech ungenigen nuni miha kufren nuwane ehinkamun agun me agun wada komida me suratul baqara ge sateke devana ayata balala ayatuga ishara korone sihuraki miha kafir kurwa echekka ashawkani vidalafawe me ayatuga sariha bahun sihur ungene mihakan ebbes faada manfa nekkam bayan kofawe emihakoti muninbes gelluma halake mihaki surirakan dinagannani kihinetto mikama behekatun ilmeri midalafawe ade sirhada mihe kunwata enaki jinniya gulfa mihekkan dinagannani goitta komme soraka ilmeri bayan korba fawe ade mikatun efada miheku tiba gata gos tibage mammage nan on filwa ngolfi nama ene awlani jinni ge hitrekan hodankan dinagannashe adies
ಮಿಕಂತದ ಬಯಾಂಗೊದ್ದಮ ಇದಾಳಫೆ ತಿಬಾಗಾತ ಗೊಸ್ ಬೇಸ್ ಕೊನ ಪೆಶಮ ಕುರಿ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ದಿಕ್ರು ನುಕುರ್ಮಶ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಇಸ್ಮುಫ್ಲು ನುಕಿಯುಮ ಬುಣಾ ನಮ ಏನೇಕಿ ಸಿಹುರ್ವರಿಯಕೆ ಅದಿ ಹಂ ಬೆಫದೆನ್ ಗೈಬುಗವಾ ಕಂತತಕ ಬೆಹೇಗೊತುಂ ವಾಹದಕ್ಕಾ ನಮ ಏನಾಕಿ ಜಿನ್ನಿ ಶೈತಾನುಂಗೆ ಎಹಿ ತರಿಕಂ ಹೋದ ಮೀಹೆಕೆ ಅದಿ ಹಮಯಾಕು ಬೈಫಹರಂ ಎಫದ ಮೀಹುಂ ಬಲಿ ಮೀಹಾ ಕಿಬೆನ್ ಇರುಗಲಿಕ ನುಲಿಬೇಫದ ಬಂದು ಕೊಟ್ರಿಯಕ ಬದೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಅಕಹರಿವೆ ಇನುಮ ಬುಣೆ ಹಮಯಕ 40 ದೋಸ್ ವಂದೆ ಫೆನುಗಾ ನಬಿಹುಂ ಮೆಸ್ ಬುಣೆ ಮಾನೇಕಿ ಹಡಿ ಮುಡ್ದಾರು ಕಮ್ಮತಿ ಏನಗೆ ದೋಸ್ತಂ ಹೇದ ಕುರುಮ ಎ ಫಂಡಿತ ಹದಾ ಮೀಹಾ ನವತೆ ಸಿರ್ ಹದಾ ಮೀಹಾ ಬಲಿ ಮೀಹಾ ಗಾತು ಬುಣೆ ಅದೆ ಸಿರೋದಾ ಮೀಹುನ್ನ ಎಮೀಹುಂ ಗಮತ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ರಿದಾಯಿಂ ಬನಿ ಎಮೀಹುಂ ಫರದಾ ಕೊಫ ಮಾನೇಕಿ ಎಮೀಹುಂ ಬಿಗಮುಗ ದೀನುಗೆ ಬೈ ಕಂತತ ಬೇನು ಕುರೆ ಮಿಸಾಲಕಿ ಕುರಾನ್ ಆಯತ್ತಕ ಕಿದ ರಸೂಲಯಾಗೆ ಸುನ್ನತುಗೆ ಹಿ ಎಮೀಹುಂ ಬಿಗಮುಗ ಹೋದ ಎಂಕಮು ಎಮೀಹುಂಗ ಹಗೀಗ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿ ಮಿಸ್ತಕುನ್ එකಂ ಹಾಮಕದಿನು ಕೀವರ ಮುಹಿಮುಕಮೆ ಅದೆ ಸೂರತುಲ್ ಫಲೋಗ ಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವಾಫನಿ ಕುಲ್ ಔಜು ಬಿರಬ್ಬಿಲ್ ಫಲಗಿ ಮಿನ್ ಶರ್ರಿ ಮಾ ಖಲಕ ವ ಮಿನ್ ಶರ್ರಿ ಗಾಸಿಗಿನ್ ಇಜಾ ವಕಬ ವ ಮಿನ್ ಶರ್ರಿ ನಫಾಥಾತಿ ಫಿಲ್ ಉಖದಿ ವ ಮಿನ್ ಶರ್ರಿ ಹಾಸಿದಿನ್ ಇಜಾ ಹಸದ ನಿಯಾಯತುಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಕುಲ್ ಔದ್ ಬಿರಬ್ಬಿಲ್ ಫಲಗಿ ಕಲೇಫಾನ್ ವಿದಾಳವಾಶೆ ಫತಿಹುಗೆ ದುವಾಲುಗೆ ಫುರತ ಮಲಿಕಮುಗೆ ವೆರಸ್ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ರಕ್ಕಾತರಿಕಂತೆ ಮುಕಲೇಫಾನ್ ಎದಿವಡಾಗೆನ್ ಹೊದ್ದೋಮೆ ಮಿನ್ ಶರ್ರಿ ಮಾ ಖಲಗ ಎಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಹದ್ದವಾಫಾ ತಕತಿಗೆ ನುಬಾಯಕ ಮುನ್ನೆ ವ ಮಿನ್ ಶರ್ರಿ ಗಾಸಿಗಿನ್ ಇಜಾ ವಕಬ ರೇಗಣುಗೆ ಅಂದಿರಿಕಂ ಆಯಸ್ ಗದೋಗೆಂ ಫಿಹಿಂದು ಎ ಅಂದಿರಿಕಮುಗೆ ನುಬಾಯಕ ಮುನ್ನಾಯೆ ವ ಮಿನ್ ಶರ್ರಿ ನಫಾಥಾತಿ ಫಿಲ್ ಉಖದಿ ಗೊತ್ತಕ ಫುಮೆ ಮೀಹುಂ ರೊದೀಗಾ ಗೊಜ್ಜಹ ಎಗೊಶ ಫುಮೆ ಸಿರೋದ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬಾಯಕ ಮುನ್ನೆ ವ ಮಿನ್ ಶರ್ರಿ ಹಾಸಿದಿನ್ ಇಜಾ ಹಸದ ಹಸದರುವೆ ಜಿಹಿಂದು ಹಸದವರಿಯಾಗೆ ನುಬಾಯಕ ಮುನ್ನೆ ಅದ ಮೇ ಸಿಹುರುವರಿಯಕ ನುವತ ಶೈತಾನಕ ಮೀಹಕು ಎಮೀಹುಂ ಅನ್ಯಾವರಿಕಮುಗೆ ಶಿಕಾರಕ ಹಿದ್ದಾನೆತೋ ನುವತ ಎಮೀಹುಂ ಕುಳೆ ಕುಳೆ ಎಚ್ಚಕ ಹಿದ್ದಾನೆತೋ ಮಿಕುಮಾ ಬೇಹಕತು ಎಮರಿ ಮಿದಾಳಫಾವೆ ಶೈತಾನಾಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಆರೆಬ್ಬಾರೆ ನೆಂಗೆಚ್ಚೆ ಅದಿ ಶೈತಾನ ಮಕರಿಕಮಕಿ ವೆಸ್ ಹಮ ಇಹಾ ಬಲಿಕಶಿಯಚ್ಚೆ ಸಿಹುರ್ ಜೆಫಾವಾ ಮೀಹಾ ಉರೆದುಮಕಂ ಅರಾ ನುಗನ್ನಾ ಹಿಂದಕು ಸಿಹುರಿಯಾನ್ ಏನಾಗೆ ಸಿಹುರುಗ ಬಾರುಗ ಮೀಹಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಾರು ಫೋರ್ಮಕಿ ಕೊದಾನಕಮೆನ್ನು ಶೈತಾನ ವಸ್ವಾಸ್ದಿ ಬಾತುಲ್ ಖಿಯಾಲತ ಮೀಹಾಗೆ ಹಿತ ಬದ್ದ ಅದಿ ಹದ ಮಾಣೆಕಿ ಮೀಹಾ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಮಗು ಕಿಬಾವೆಗೆಂ ಬಾ ಹಾಲು ಗ ಶೈತಾನಾಯನ್ ಅದಿ ಮೀ ಫಂಡಿತಾದ ಮೀಹಕಂ ಮೀಹಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಗದಗತ್ಮಕಿ ವರ ಫಸಿಹಕಮೆ ಅದಿ ಹಮಯಾಕು ತಿಮಾ ಕುಫಾವತಕು ತೌಬಾಮು ಸಿಹುರ್ವರಿಂಗೆ ನುಬಾಯಕಮು ಸಲಾಮವ್ವೆ ಅದಿ ಶೈತಾನಾಗೆ ನುಬಾಯಕಮುಗೆ ತಫಸೀರುಮೆ ಸಲಾಮವ್ವೆ එකං අනනි ආයත්තකම ගොඩබෙන්න වර තෆ්සීලකම් එගේ අන් නහ්ල සූරතුගේ නොදිහ නොවනයත සතේකවන අයතුගා ම අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා වහි කරවා ෆති ඉන්නහු ලයිස ලහු සුල්තානුන් අල්ලසීන ආමනු අලා රබ්බිහිම් යතවක්කලූන් ඉන්නමා සුල්තානුහු අල්ලසීන යතවල්ලවනහු වල්ලදීන හුම් බිහි මුෂ්රිකූන් මානේකි හමකෂරුන් ඊමාබෙගෙන් තිබි අදි එබෑ මීහුන් හද්දවා බුට කරේ කලංගේ හදරත වකීලකුන් උලේ මීහුන්ගේ මච්චක ඒ ෂයිතානා බාරේ ලිබිගෙන නුවේ ಎ ಶೈತಾನ ಬಾರಲ್ ಬಿಗಂಬಾಕಂ ಕಶೋರಿ ಎ ಶೈತಾನಾಗೆ ಹೀತರಿಕಂ ಲಿಬಿಗನ್ನ ಮೀಹುಂಗ ಮಚ್ಚಶೆ ಅದಿ ಎ ಬ್ಯಾಮೀಹು ಹದ್ವಾ ಬಡು ಕುರವಿ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಹದ್ರತಾಯಿ ಹೆಂ ಫರಾತಕಾಯಿ ಹಮಹಮಕೊ ಶರೀಕೊಂ ಉಳೆ ಮೀಹುಂಗ ಮಚ್ಚಶೆ ಮಿರೇಸ್ ಮಿ ಹಸಾಬ್ ವಾಹಕ ಮದ್ ಕೊಂಡಾಲಾ ವಕ್ವನಿ ಇರಾದ್ ಕುರವಿ ಅಮಾದ ಮಾರೇವೆಸ್ ಮಿ ವಾಹಕಾಗೆ ನುಲಿಮಿ ಅಬ್ಯಾಕ್ ಬದಲು ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಮು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹುಶೇಳುವಿ ಅಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಮೀಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಫೀಕ್ ಉಫಿದ್ದಿ ಅಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ